алымдачы мүмкіншілігі толығымен ашылып жатқан дана көрініп тұрады. Ошо урматтуу телекөрүүчүлөр, Дөлөн Өмүрзаков атындағы футболдук стадионубузда күндүзгүдөй жарык болуп турат жана 20 миңге чукул келген көрмандын алдында ошондой эле коомдук биринчи канал аркылуу биздин улуттук курамабыз дүйнөлүк чемпионатка тандап алуу топтук оюндарында Австралия улуттук курамасы менен экинчи жарым бөлүктөгү оюн көрсөтүүсүн андан ары улайт. Азыр эми биз орунубузду дал ошол Дөлөн Өмүрзаков атындагы көк майсанга которуп баштайбыз. Албетте ортодо алмаштыруулар орун ала турган болсо, биз сиздерди кабарлап кетебиз. Азыр эми тараптар эки дарбаза танабын алмаштырып алгандан кийин оюн кадыресе нукта андан ары уланып баштайт. Антон Зимненухин сиздердин назарыңыздарда болуп өттү. Ал эми учурда эсеп 0-1 сары түс кийимчен Австралия улуттук курамасынын пайдасында. Алардын курамынан команда капитаны Майкл Единак оюндун экинчи мүнөтүндө айып белгисинен өз ысымын эсеп тактасына жазып коюлган. Бул мырзаны көбүңүздөр жакшы тааныдыңыздар болуш керек. Эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах. Ошол самалыкка дагы үлгүрүп, ал дагы бул кызыктуу делген, биз үчүн маанилүү болгон беттештин үстүнөн чыгып олтурат. Топ менен Антон Зимненухин, андан ары өзүнүн өнөктөшү аркылуу чабуулду улантууга болгон аракет, бирок австралиялыктар азыр эми кыйла дем басып алгандан кийин биздин жигиттерибизди коргонуудан тосуп алып, бардык оюнун өз дарбазасынын жанындагы коргонуу чегинен баштап жүрүп олтурушат. Албетте аларга эң башкысы тез жаратылган топ зарыл болчу жана учурда убакыттын өтүшү бул улуттук курамага гана ийги болуп турган чак. Ал эми өз дарбазасына ыктап алган, жыйылып алган оюнчулардын жиреби өтүү биздикилер үчүн аябагандай кыйынга турат. Бирок ошончо дагы үйрөнүү зарыл. Топ менен австралиялыктар сол канаттан кирип баруу, бирок оң канатта ойногон биздин Виктор Майер өз бийиктигинде ойноп, атаандаштын жолун торогонго жетише алды. Виктор Майер кандайча эт бетинен кете жанын таштап жиберүү менен атаандаштын жолун бугандыгын өзүңүздөр жакшы көрө алдыңыздар. Валерий Кашуба топту оюнга тээп киргизип берүүдө. Ал эми австралиялыктардын оюн алып баруусу туурасында айта турган болсок, алар башында 4 жана 2 түзүмү менен оюн алып барышкан. Антон Зимненухин жана бул же сокку же өткөрүү экендиги дагы биз үчүн түшүнүксүз болуп калды. Албетте ар бир оюнчуга көгөндөлүп алгандын дагы өзүңүздөр жакшы байкоодосуздар. Жана эң негизгиси футболдо бул биринчи өткөрүү же болбосо биринчи пас деп айтып коет. Качан гана кооптуу өткөрүү жасалгандан кийин эң бир ийкемдүү делген чабуул орун аларындагы көбүңүздөр жакшы билесиздер. Ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, Бишкек шаарынын чок ортосунда орун алган Дөлөн Өмүрзаков атындагы футболдук жайылышта Россияда өтчү дүйнөлүк чемпионатка тандап алуу оюндарынын алкагында Кыргызстан улуттук курамасы австралиялыктарды өз үйүндө кабыл алууда. Азырынча экинчи жарым бөлүк жаңыдан гана башталып олтурат. Сандык катыш 0-1 атаандаштардын пайдасында. Стартовал второй тайм, 47-я минута завершается. Я представлю вам нашего гостя, который подключается ко второму тайму. Это Мирет Букуев, заслуженный футбольный тренер. И, собственно, вы никуда не уходили. У нас вы все это время находились в студии и помогали анализировать происходящее сегодня события. Мирет Байке, что скажете, есть ли у нас шансы? Верите ли в то, что наша команда сумеет держать победу? Ну, конечно, это очень сильно сказано, слово «победа». Тем не менее, шансы какие-то у нас появляются. И вы правильно сказали, что австралийцы — это те же самые люди, тоже две руки, две ноги. У них тоже есть свои какие-то определенные слабости. Что скажете?
Вы знаете, очень четко вы точно заметили. Во-первых, конечно, при стартовом волнении, во время игры, начала, это, конечно, сказывается. Но в то же время я бы хотел бы особенно сейчас отметить, вот такая есть пословица, говорит, если ты деньги потерял, говорит, то ничего не потерял, говорит. Если друга потерял, половину потерял, говорит. А если надежду потерял, говорит, тогда, говорит, ты все. Поэтому я бы хотел сказать, что надежда последним умирает. В этой игре еще ничего не сказано, еще ничего не показано, потому что волнение в предстартовой первой половине игры показаны. Сейчас они позади. Вот даже замечаете, как сразу же вторая половина началась, как наши активно уже начали прессинговать даже моментами. Поэтому вся игра впереди. Да, и начало, честно говоря, у нас было обескураживающее. Чем объясните вот такую неуверенную игру Кашубы с первых минут? Может быть, вот как вы сказали, предстартовое волнение. Ну, удар-то был слабенький, откровенно скажем. Миля Единак пробил со штрафного. Мне кажется, даже не рассчитывал забивать и, скорее, все-таки сделать разрезающую передачу. Но Виктор Кашуба почему-то не сумел справиться с этим легким ударом. Я абсолютно согласен с вами. Знаете, здесь, мне кажется, на первый план выходит чисто психологический фактор. Не столько мастерство или какие-то другие факторы. Потому что, когда от вратаря в такие минуты, олимпийское, как называется, говорят, олимпийское спокойствие, уверенность вратаря передается остальным полевым игрокам. Но, к сожалению, вот эта первая роковая ошибка, она еще весь первую половину игры была заметна. Но я думаю, сейчас все эти упущения или все эти ошибки будут учтены, и мне кажется, сейчас начнется совсем другая игра. Ну и наши идут вперед. Посмотрим, чем завершится эта атака. Мирзалиев с мячом. В разрезающую передачу он вырезает в штрафную площадь. Но, к сожалению, передача получилась мимо. Мурзаев, я извиняюсь, хочу исправиться. Да, Мурзаев, кстати, сегодня пока один из таких ярких футболистов нашей команды. По-моему, самый активный и пока лучше. Ну, также отметим и Бернарда. И Бернарда, правильно вы говорите. Они вселяют уверенность всем остальным. Мне кажется, это должна сейчас передаться всем остальным игрокам. Угу. 10-й номер Мурзаев с опытом футболист, нападающий. Ну а пока наши защищаются. И с мячом наш защитник Кичин. Отличная передача на фланг. И отсюда Мурзаев как раз может передачу вырезать в штрафную площадь. Неплохо получается. И прострельная передача угловой. Ну неплохо. Неплохо для начала. Кажется, что наши футболисты уже приобретают какую-то уверенность. И вот снова хочется отметить, что сборная Австралии, хоть команда, выступающая на классе, убедительная команда чемпиона Азии, неоднократный участник чемпионатов мира, я думаю, начинает сыпаться на глазах, особенно в обороне. Смотрим исполнение углового нашего футболиста, 23-го номера, мяч в штрафной площади. Здесь австралийцы выбивают, к сожалению, мяч, но надо еще в дальнейшем продолжать атаку, добивать соперника. Очень неплохо выходит в штрафную площадь 23-й номер Эдгар Бернард. Но в отборе также здорово действуют защитники. Ну, вот какую тактику сейчас, на ваш взгляд, сборная Кыргызстана начинает использовать на всю катушку? И как вы думаете, вот ваше мнение, что мог сказать Александр Крестинин во время перерыва своим подопечным? Я не собираюсь предугадывать его мысли, но мне кажется, абсолютно первую половину сразу явно показала, что и игроки, и тренер были в какой-то степени... Опасный момент! Через себя можно здесь отсюда пробить, но уже поздно что-либо делать. Хорошая передача прошла или удар, я уж не знаю. По-моему, это был наш Байматов. Или, может быть, Бернард, который бил пяткой по воротам. И вот шансы у нас во втором тайме появляются. Болельщики, которые остаются сегодня на стадионе «Спартак», я думаю, не зря пришли и заплатили большие деньги за билеты. Отмечу, что билеты на матч выросли до 1000 сомов где-то перед началом матча. Еще раз повтор. Мы смотрим, как наша команда использует стандарт. Да, 10-й номер Мурзаев бил пяткой по воротам, но, к сожалению, попал в соперника. Давайте не будем отвлекаться во время наших опасных моментов, когда сборная Кыргызстана в атаке. Тем не менее, очень интересно проходит эта встреча. Действительно, какой-то оптимизм у нас просыпается, да? Даже появляется не то что оптимизм, даже уверенность какая-то степени. Даже она к нам передается.
Oyundun ikinci жарым bölügü, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй, ikinci 45 мүнөттүктүн башында биздикилер üst-üstüne чабуул коюп, ошол эле Эдгар Бернхард менен Мирлан Мурзаев бир жолудан өзгөчөлүгүгө аябагандай жакын кирип барышкан. Дагы бир жолу кооптуу жагдай, бирок бул жерде эми бурчтук абалга жеткирбестен экинчи катар санындагы Юджин Франич топту каптал чийилдин сыртына тээп чыгарган экен. Жана топ менен Валерий Кичин колдон келишинче ырагыраак бул жумалак топту таштаганга аракет жасайт. Айып аянтчасындагы күрөш жана кыйлашынга бойлуу австралиялыктар бул жерде өтө бекем ойноп коюшууда. Калп айткан менен болобу, бойдун бийиктиги айып аянтчасында бул негизги курал болуп эсептелет. Ошентсе дагы кезектеги бурчтук топ бул эми стандарттык абал боюнча биздикилер алда канча мыкты көрсөткүчкө эгедер болушууда. Жанараак деле Мирлан Мурзаев, жаны тынбаган бул Мирлан Мурзаев өзүнүн согончогу менен голдун сүрөтүн тартып кое сактаган. А бул жерде дагы бир жолу ыракты бурчту карай топ узатылган экен, бирок дагы бир жолу келиңиздер. Топ үчүн болгон күрөш биздикилер айып аянтчасында жана оң канаттан кирип барган Зимленухин. Анын соккусу, Антон Зимленухиндин соккусу неченчи ирет бутага даабай кетип олтурат. Эмесе биздикилерди тааныштырып өтөлү. Оюндун демилгеси толук бойдон өзүбүздүн сүймөнчүктөрүбүз тарапта жана билесиздерби? Бул жерде эми футбол тили менен айтканда топту ыракты бурчту көздөй кадаш керек. Ыракыны кадасаң, анда жакынкы бурчту табасың деген. Бул жерде эми Зимленухин бир аз чалагайымды кылып коюптур. Азыр эми 11-чи катар санындагы Томми Овар өзүнүн өнөктөшүнүн ордун басып, 16-чы Бёрнстун ордуна оюнга кирүүдө. Эмесе топ менен кайрадан биздикилер Мирлан Мурзаев, андан ары Валерий Кичин жана австралиялыктар өлдүм талдым дегенде гана бул кооптуу абалды жокко чыгарууга жетишүүдө. Кайрадан катарлык калыс Хамис Алмаринин ышкырыгы жаңырып, бул сапар топ эми океан ары жагынан келген австралиялыктардын көзөмөлүндө. Буга чейин Даниэл Tego ыксыз ойногондугу үчүн биринчи эскертүүсүн алган. Бул сапар Бахтияр Дүйшөбеков улуттук курамабыздын таканчык болуп берчү жарым коргоочусу өнөктөшүнө каршы эрежени аз-маз бузуп койгон окшобойбу. Дагы бир эскертүү сары айып кагазы биздикилер үчүн жазылып отурат. Эмесе келиңиздер, биздин жигиттерибиз кандай курам менен оюн өткөрүүдө. Дарбазада Валерий Кашуба, алар кызыл түс кийимчен. Топ австралиялыктарда, алар дагы топ эми албетте биздикилердин менчиги эмес, ошондуктан өтө этият түрдө коргон болсо, бул Сакерус атанган австралиялыктар канчалык кыйын экенин жакшы билесиз. Мирлан Мурзаев жада калса чабуулдук өңүтүн таштап коргоочуларына жардам берип, бүгүнкү күнү аябагандай көп өлчөмдөгү көлөмдүү ишти аткарууда. Азамат Мирлан эгер деле ушунусунан жазбаса, анда Мирлан дагы далай көптөгөн кооптуу абалдарды жаратат деген ой бизде күч. Андан ары экинчи Валерий Кичин сол канаттагы коргонуу үчүн жооп берет. Ортодо 4-чү Даниэл Tego, Азамат Байматов менен 7-чи жана оң канатта Виктор Майер 6-чы катар саны менен. Ортодо Эдгар Бернхард, 23-чү 20-чы Бактияр Дүйшөбеков, сол канатта Мирлан Мурзаев, 10-чу 21-чи Фархат Мусабеков жана оң канатта Антон Зимленухин. Жалгыз түпөктүн учундагы чабуулчу бул Виталий Люкс. Мына ушундай күчүрмөн курамды Александр Кристинин көп майсаң үстүнө чыгарган экен. Экинчи жарым бөлүктүн дерлик 58-чи мүнөтү өтүүдө. 13 мүнөт бою биздикилер азыр көз ачырбастан чабуулду үстүнө коюп, атаандаштардын эсин жыйдырбастан демилген толук бойдон колго алышты. Бали дебеске чарабыз жок, себеби бул оюндун жүрүшүндө австралиялыктар шыйраңын карматпастан качып кутулуп кетүү менен биздикилердин далай күйшөлтөт деген дагы ой болгон. Бирок оюндун өзүнө келсек, мазмунунда бул жерде ким кожоюн экенин биздин жигиттерибиз жакындан көрсөтүп өтүүдө. Ал эми Анге Пастекоглу, түбү Грециялык учурдагы Австралия улуттук курамасынын башкы машыктыруучусу, алда кандай иш болуп кетет деп түпөйүн тартып түнөрөөк атып турганын дагы көрүүдөсүздөр. Себеби алар
Кыргыз Республикасынын улуттук курамасын оюмча анчейин этибар алган эмес. Мына ошонун кесепетинен улам биздикилер болуп көрбөгөндөй оюнду уюшкандык мүнөздө көрсөтүп, азырынча оюн талаасында өз эркин атаандашка таңуулап, билесиздерби? Барган сайын атаандаштын жарым талаасына чукул кирип барышууда. Ошондой эле конокто ойногон австралиялыктарды дагы тааныштырып өтөлү. Антпесек алар дагы таарынып калуусу толук мүмкүн. Дарбазада Меттью Райан, экинчи Юджин Франич, төртүнчү Тим Кейхел, бешинчи Марк Миллиган, алтынчы Меттью Спиранович, жетинчи Леки Меттью, 13-чү Азиз Бехич, 14-чү Джеймс Траиси, 15-чи Майкл Едина, команда капитаны, 11-чи Томми Оор, 22-чи Алекс Уилкинсон. Мына ушундай негизги билдирмеге оюнчуларды Анге Пастекоглу аттуу Австралиянын башкы насаатчысы көк майсаң үстүнө чыгарган экен. Азыр эми футболдук тыным алуу үчүн австралиялыктар мына минтип топту арыдан бери алышып, бош калган оюнчулары аркылуу оюнду улантышууда. Билесиздерби, негизги кооптулук жагдай каяктан келет? Эгер деле топту берип жаткан футболчу бош кала турган болсо, анда эң күтүүсүздүктү дал ошол жактан күтүш керек. Жана биздикилер эгер деле өз дарбазасын сактайбыз десе, анда борбордук бөлүккө колдон келишинче жышыраак жайгашып оюнду улап баруусу зарыл. Жанараак деле топ биздин оюнчунун колунан кайткан экен, бирок башкы катарлык калыс бардыгы оюн эрежесинин нугунда болуп өткөнүн көрсөтүп, анын ышкырыгы унчукка жок. Андан ары Эдгар Бернхардтын жүрүшкө берилген тобу жана Виталий Люкс анчейин жете бербей калды. Бул жерде өткөрүп берүүнүн ылдамдыгын Бернхард теске албаганын дагы белгилеп кетебиз. Топ эми кайрадан австралиялыктарда. Алар эми мына минтип талаанын узун туурасын бүт пайдаланып, биздин жигиттерибиздин эң бир чабалыраак жерин издегендей таасир калтырууда. Албетте, биринчи киргизилген топ бул эми дээрлик кокусунан болуп калды десем дагы жаңылышпайбын. Себеби футболдо билесиздерби, жолдун болуусу деген жагдайга көп нерсе багыныңкы. Дал ошол жолдун болуусу азырынча австралиялык тараптарда болуп келет. Ал эми Назилинде оюндун жүрүшү боюнча биздин жигиттерибиз атаандаштан сөөмөйчөлүк өйдө экенин дагы көрө алдык. Дегенкиси талаанын ортоңку бөлүгүндө топту тартып алууда биздин оюнчуларыбыз аябаганда тиешелүү көлөмдөгү ишти аткарышууда. Мына эмесе, сиздер көрүп турган биздин Бактияр Дүйшөбеков аттуу оюнчубуз бул атайын атаандаштын чабуулун чакалтып бузуу үчүн оюнду уюштуруп жүрүп отурат. Топ менен биздикилер Мирлан Мурзаев топ менен жана ойлонбостон кадаган соккусу дээрлик бутаны тапкандай көрүнгөн, бирок аз гана тактык таңсык болуп, жыйынтыгында австралиялыктарды кудай бир чоң сактады көрүнөт. Дагы бир жолу кайталоодон көрүп алмакчыбыз. Албетте, Мирланды карай аябагандай ыңгайлуу өткөрүү жасалган. Топко экинчи тийишинде эле ал соккуну ушунчалык дарбазанын жакынкы бурчун камалаган экен, бирок не демекчибиз? Миң кылган менен эми бул ишти кайра кайтара албайсың. Ошончо дагы кооптуу абалды жаратуу боюнча биздикилер экинчи жарым бөлүктө болуп көрбөгөндөй жогорку чеберчиликтеги оюнду көрсөтүп, атаандаштын үшүн алууга жетишүүдө. Мына ушул көйдө оюн уланчу болсо, анда ишенип коюңуздар, биздин жигиттерибиз оюнду оодарып кетүүгө чоң мүмкүнчүлүк табышат. Азырынча экинчи 45 мүнөттүк дагы бир кооптуу жагдайлардын бири стандарттык абал биздикилердин пайдасында. Азыр эми жакшылап көңүл буруп карап турабыз. Антон Землянухин оң канаттан топту чыгарууга жакындап барууда. Байкадыңыздарбы, бурчтан чыгаруу боюнча сандык катыш 7-1. Бул аябаганда эселүү эсеп. Көккө чыгарылган топ жана соңунда гана дарбазачы Райан топтун жолун торогонго жетишкен экен. Анткени менен топ биздикилерде жана экинчи рет, экинчи дем менен коюлган чабуул жана эмне болуп кетти? Азамат Байматов, жок, 19-чу катар санындагы Виталий Люкс экинчи кабатта аябагандай мыкты ойногон экен.
Ова, биринчисинде эле жаңылып атырбыз. Команда капитаны Азамат Байматов шыңга бойлуу австралиялыктардан жарым карыш бийик секирип, топ табалдын үстүнө чыккан. Дагы бир 8-чи бурчтук топ жана австралиялыктар өлдүм талдым дегенде гана топту өз аймагынан чыгарууга жетишти. Экинчи жарым бөлүк эсеп 0-1. Ата-ардаштар азырынча алды да, бирок оюндун мазмуну боюнча биздикилер кармаштын жигин өз колунда кармап турушат. 64-я минута. Наши атакуют. И 23-й номер. Защитник Виктор Майер через правый фланг пытался зайти в штрафную площадь. Ну, неплохо. Неплохо. Наша команда доказывает и показывает своим соперникам, кто в доме хозяин. Но давайте посмотрим, как будет атаковать Сокероуз. Довольно тревожно в эти минуты, но тем не менее. В обороне справляемся. Подача в штрафную площадь. Сбрасывается мяч во владение нашего голкипера Валерии Кашубы. Но на этом атака у австралийцев не захлебнулась. На фланге действует Лекки с мячом и будет подавать штрафную. И здесь Tego справляется. У него, кстати, желтая карточка. Похоже, в первом тайме отхватил или во второй. Ну, также у Дюшенбекова тоже имеется горчичник к этой минуте. Ну, а у австралийцев тем временем произошла замена. Мурзаев идет вперед и входит в штрафную площадь. Здесь уже передача отдавать, но чуть припозднился с этим наш нападающий 10-й номер Мирлан. Со мной, напомню, еще раз специалист, заслуженный футбольный тренер Медет Букуев, который иногда вздрагивает, когда наша команда атакует, и когда в наши ворота атакует. Вы очень сильно волнуетесь, понятно ваши эмоции. Ну, что скажете по этим минутам? Вы знаете, ярко видно же, как говорят пословицы, говорят, как карточный домик разваливается. То есть стройная система австралийцев сейчас уже как и не бывало такого. Поэтому, мне кажется, еще чуть-чуть, еще немного поднажать, и мне кажется, счет должен измениться. Дюшебекова заменяет Ильдар Амиров, 12-й номер. Что скажете по этому футболисту? Пока идет стандартное положение. И надо отсюда быстрее выводить мяч. И, к счастью, по-моему, Тим Кекел бил поворотом. К счастью, мяч прошел над перекладиной, причем даже близко не пролетел. И, слава богу, Кашубе здесь не пришлось в игру вступать. Давайте посмотрим в замедленном повторе, кто же у нас поворотом-то лупил. 14 номер Траизи. Ну вот в составе австралийской команды Траизи тоже отмечается неплохо. И знаете, что интересно? Из радаров пропал наш дорогой Тим Кейхилл. И очень странно, почему с ним такое происходит. Ну, значит, наши защитники с ним справляются, закрыли капитана, вице-капитана австралийской команды. Правильно говорите, правильно. Потому что, знаете, обычно... Внимание, внимание! Атакуют австралийцы, входит в штрафной и забивает гол. К сожалению, делает это 11-й номер в составе австралийской команды, вышедший на замену тот самый Томми Оор. Вот так вот сработала замена, к сожалению, у Анге Постетоглу. Еще раз смотрим этот повтор. Да, были надежды нашей команды, но вот после пропущенного второго гола ситуация немножко у нас снижается. Но, тем не менее, будем рассчитывать и надеяться на лучшее. Еще раз посмотрим, как блестящую атаку провели австралийцы. Вот что интересно, да, залегли в оборону австралийцы после забитого гола и не давали себе знать долгое время, чаще всего обороняясь, и ко второму тайму они включили контратаку, то есть тактическую игру, игру против нашей команды, и у них вот в одной из атак все-таки получилось провести голевую. Знаете, очень правильно. Увлеклись. Как говорят, надо же всегда играть, надо холодной головой, говорят. А тут все, видимо, забыли, с кем играют, и мы вот таким образом и получили абсолютно ненужный и неоправданный гол. На противоходе поймали нашу оборону, и вот такой контрвыпад удался у австралийцев. Томми Оор, к сожалению, свой момент реализовал, а тем временем шанс, и здесь удар! Но до ворот далеко было.
А бил поворотом 22-й номер Антон Землянухин. Головой, по-моему, заработал. Но боковой арбитр, по-моему, отмечает удар от ворот. Нам бы повтор показали, было просто идеально. Ну-ка, еще раз посмотрим за повтором. Ну, иногда моментами игра нашей команды удается. Вот шансы-то были у Мурзаева в первом тайме, хороший шанс был. Ну, правда, с острого угла он заходил в штрафную площадь. Что скажете о Ильдаре Амирову, который вышел на замену? Я очень надеюсь, что он поможет и усилит игру в середине поля. Абсолютно правы. Я понимаю сейчас тренера, который, поймав игру, он еще хочет усилить атакующую. И как раз этот игрок атакующего плана. И он бы сейчас бы усилил бы, но мне кажется, как раз сейчас не тот момент получилось. Вот тем более у нас сейчас, если он получит еще Мурзаев травму, я не знаю, как. Но подозрение на это есть. Мурзаев по-прежнему находится на газоне. Надо дать, видимо, большую паузу главному арбитру этой встречи, Хамису Аль-Мари. Шансы уменьшаются, конечно, со счетом 0-2. У болельщиков появилась надежда, что команда все-таки сумеет додавить соперника, но вот не случилось. Увлеклись. Да, вот правильно сказали, действительно увлеклись. Обычное дело, когда команда полностью бросает все свои силы вперед, забывает об обороне. Вот это, к сожалению, и случилось. Антон Землянухин, мы видим его финты, ну, это, безусловно, один из самых красивых моментов. Да, вот такие повторы. Антон Землянухин абсолютно свободно себя чувствует в этом матче. Ничего, никого не боится. Даже вот иногда даже включает дриблинг. Мэтью Маккей вместо Джеймса Трейзи появляется. Это уже вторая замена в составе Сокерус. А, к сожалению, Мурзаева выводят за пределы поля. У него, похоже, очень серьезная травма. Здесь мы можем действительно, если мы еще потеряем Мурзаева, который одним из ключевых, который делал, как говорят, погоду до этого момента. Мне кажется, все-таки давайте будем надеяться на лучшее. На лучшее будем надеяться, что он выйдет. И на характере доработает и сыграет этот матч до конца. Не демекчи, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык бөлүгүнө тандап алуу экинчи баскычындагы Б тобундагы Кыргызстан жана Австралия улуттук курамаларынын кездешүүсүнө күбө болуудасыздар. Биринчи 45 мүнөттүктө эсеп 1-0 эсебинде атаандаштардын пайдасына аяктаган болсо, экинчи жарым бөлүктө дагы бир ыксыз эсеп катталып, кандайча биздикилер топту өткөрүп жибергенин дагы көрө алдыңыздар. Себеби топ биздин жигиттердин көзөмөлүндө болуп турган маалда ортодон топ жоголуп, жыйынтыгында биздикилер каршы чабуулду оюнга алаксып, башканы унуткарып коюшкан. Ал эми жанаrak деле жараатынан улам оюндан чыгып калган Мирлан Мурзаевдин ордуна өлкөбүздүн улуттук курамасы үчүн эң көп оюн өткөргөн Вадим Харченко оюнга аралашууда. Ооба, Мирлан Мурзаевдин байкадыңыздарбы? Анын алдыңкы буту жүрүшүп, жоон санетинин арткы булчуңу чагымда олуттуу болуп чыкты көрүнөт. Буга чейин дагы ал жарааты менен чымыркана ойноп жүргөн болчу. Бул беттешке ал өзүнүн, билесиздерби, өзүнүн ден соолугун тобокелге салып көк майсаң үстүнө чыккандыгын дагы мен ачык билген киши катары айтып кете аламын. Ошондуктан Мирлан Мурзаевга биринчи жарым бөлүктө, ошондой эле экинчи 45 мүнөттүктүн башында аябагандай эт бетинен кете жанын таштап жиберүү менен оюн көрсөткөндүгү үчүн ага дагы бир сиздердин атыңыздардан алко айтып койсом ашыктык кылбайт болуш керек. Ал эми оюндун өзүнө келе турган болсок, Илдар Амиров 21-чи катар санындагы биздин оюнду алып баруучу Фархат Мусабековдун ордун басып, Александр Кристинин жаңы күчтөрдү оюнга аралаштырууда. Топ менен австралиялыктар 11-чи катар санындагы жанаrak деле экинчи топту өз эсебине жазган Томми Оваратту футболчу дагы бир капилет жерден кооптуу абалды түзүүгө жетишкен экен. Албетте австралиялык улуттук кураманын оюнчулары кыйла олбурлуу, кара күч жагынан мыкты даярдыкта экенин дагы
көрсөтүп өтүштү. Ал эми футболдо өзүңүздөр жакшы билесиздер, бойдун бийиктиги аябагандай орчундуу жагдайды ээлейт. Топ азыр эми биздикилерде. Антон Землянохин сол канатка Валерий Кичинге берип, Кичин андан ары оюнга жаңыдан аралашкан Илдар Амиров менен ойнодо. Жана Бактияр Дүйшөбеков топ үчүн күрөшүү. Азыр эми майдандын ортоңку бөлүгүндө аябагандай оюндун чыңалышкан бөлүгү орун алууда. Австралиялыктардын капитанына каршы ыксыз ойногондук үчүн оюн эреже бузулду деп белгилеп өтүштү. Миле Томошевич, мына ошол футболдо айтылып калат эмеспи? Жакшы ойногон команда бул эми өзү эле ойной бербестен бөлөктү дагы ойногонго мүмкүнчүлүк берет деп. Анан эми статистикалык көрсөткүч боюнча дарбазаны көздөй биздикилер 10 соккуну кадаган болсо, австралиялыктар болгону 6-ны уюштурушкан экен. Анын 3-өсү биздикилердики. Дарбаза турткусун тапса, австралиялыктардын болгону 2 тобу дарбаза турткусун көздөй барып, 2 тең голго айланып калыптыр. Уан Мырза, абдан бир жакшы учурду байкап өтүптүрсүз. Мен сизге менен пикир алышайын деген оюм. Экинчи голдун кирилишине биздин дарбазачынын кандайдыр бир деңгээлде мен ойлойм, экинчи голдо дагы дарбазачынын кандайдыр бир деңгээлде тиешеси бар го деп. Анткени оюн талаасында карап көрсөңүз, бир тебилген аралык, түздөн түз эмес, сол жак буруш жактан биздин коргоочу каршылык көрсөтүп аткан. Ошонун баарын эсепке алып келгенде мен ойлойм, дарбазачыбыз бул жерден да өзүнүн толкундосун баса албай аткандай көрүнүп атат. Ошонун негизинде жана сиз айтып аткан оюндун жүрүшү, баардык проценттик маалыматтардын баары биздин пайдабызга болгону менен оюндун эсеби бизге болбогондугу мен ойлойм, ушу дарбазачы жана жарым команда деген дагы бир жолу ушул жерде чынго деп ойлоп калдым. Топ менен биздикилер жана айып аянтчасында бир эмес 2 футболчубуз ардан бери алышуу аракетин көргөн, бирок жыйынтыгында өзүңүздөр көргөндөй австралиялыктардын бул жолкусу дагы бар камырдан кыл сурugандай өтө этияттык менен абалды ойноп бүткөн түргө келтирип кое алышты. Анан дагы бир нерсени унутпашыбыз керек, урматтуу телекөрүүчүлөр. Австралия бул жөн гана 61-чи орундагы ФИФАнын белели боюнча 61-чи саптагы команда эмес, ошондой эле булар учурдагы Азиянын чемпиону. Ал эми дүйнөнүн 3-төн 2 калкы бар чөлкөмдүн чемпиону болуш бул аябагандай зор күчтүү талап кылат. Ага чейин австралиялыктардын кайрадан капилет арыдан бери койгон чабуулу биздикилер үчүн аябагандай токтотуп кыйынга турууда. Бирок ошентсе дагы Дэниел Tego акырында ээсиз калган топтун жолун тороп, дагы бир кезектеги австралиялыктардын чабуулун чакалтып койду. Тим Кейхил сиздердин назарыңыздарда австралиялыктардын учурдагы ардагер, даңканы таш жарып турган оюнчусу. Австралия үчүн, улуттук курамасы үчүн 39 ирет гол кийирип, бул аталган кураманын эң көп гол киргизген оюнчусу. Ошондой эле удаасы менен өткөн 3 дүйнөлүк чемпионатта кур дегенде бир жолудан айырмаланган жайы бар. Жана бул жаатта ал Ван Перси, Робин сыяктуу айтылуу футболчулардын катарына кирип калды. Жана биз көрүп тургандай Тим Кейхил дагы бир көрүп тургандай шыйрагынан жарат алып калган шекилдүү. Оюндан от чыгат, бирок жообу жок деп коет. Дэниел Tego бардыгын тең оюндун эрежесинин алкагында кылган. Эми жайлатылган тасмада бардыгы оңой көрүнгөнү менен мунун барысы тең жогорку ылдамдыкта болот эмеспи? Жана ылдамдык канчалык жогорулаган сайын салмактагы көбөйүп, ошончо баягы футболчунун дене боюна күчкелерин дагы жакшы билесиздер. Топ азыр эми австралиялыктардын көзөмөлүндө. Алар эми толук курамы менен биздин жарым талабыбызда орун алып, андан кийин гана оюнду уюштурушууда. Байкаңыздар, оң канаттан бош калган аймакка топту жүктөө, андан ары алар өзүлөрүнүн жеке өзүн билемдигине салууда. Валерий Кашуба сиздердин назарыңыздарда. Учурда Тажикстандын Ходжен футболдук клубунда
ойноп келет. Ошондой эле Кашубадан тышкары Павел Матяш аттуудагы биздин дарбазачыбыз бар. Жана ошондой эле Руслан Амиров дагы кошумча күчтөрдүн катарында бугуп жаткандыгын биз сиздерге белгилеп кетебиз. Ошентип оюндун 80-мүнөтүнө дагы убакыт сааты акырындан жакындап келүүдө. Ал эми Медет Омошович, жалпысынан бул оюн менен дагы жашоо бүтүп калбайт да, туурабы? Мындан кийинки өзүбүздүн тобубуздагы оюндар туурасында дагы кандай боолголоолорду күтөбүз? 3-сентябрда Иордания менен ойнойт дейбиз, андан кийин Тажикстан менен кездешебиз үйүбүздө дегенде. Ал эми Тажикстанды жогоруда айтып өттүк, Бангладеш менен коноктоп 1-1 эсебинде тең чыга алышты. Булар эми оюндун акыркы мүнөтүндө гана эсепти теңей алышты. Сиз абдан туура баамдап кеттиңиз, Кубан мырза. Мына ол бүгүнкү оюн, өтүп аткан оюн. Өзгөчө биздин жаш бири-бирин толук ансамбль катары түшүн эле командабыз үчүн эң сонун бир сыноо болуп эсептелинет деп ойлойм. Анткени Иордания менен боло турган оюнга да, Тажикстан менен боло турган бул өтө көп бизге сонун тажрыйба болуп берет. Азыр эми Александр Крестинин биз тарапта дагы алмаштыруу өткөрүп, чабуулчу Виталий Люкстун ордуна Алмаз Мирзалиевди чыгарып олтурат. Жана жаңы дем менен кирген биздин оюнчуларыбыз түр өзгөртүү кийрет деген ой бар. Ал эми соккуну кадаган бул Виктор Майер, Германиянын Меппен футболдук клубунун оюнчусу, учурда биздин улуттук курамабыздын оң канаттагы коргоочусу. Анын ыракы бурчту камалоого алуусу аз жерден биздикилер үчүн ийгиликтүү боло сактап кала жаздаптыр. Албетте, мындай жаш көрмандар үчүн бул футбол эми мындан ары кызмат кылат десем, анда жаңылган болбоймун. Канчалык футболго көңүл буруу көбөйсө, ошончолук биздин келечек муунубуздагы биз күткөн жыйынтыкты алып берет деген ишенич чоң. Жана ал күндөр дагы оюнча алыс эмес окшойт. Валерий Кичин подает из аута. Буквально в силовой манере он забрасывает мяч в штрафную площадь. И борьба продолжается за мяч. Наши с мячом. Заброс в штрафную площадь. И здесь побороться. Но выходит из ворот Мэтью Райан, голкипер Брюгге. И забирает мяч. Еще одно повреждение получает игрок нашей сборной. 17-й номер. Ильдар Амиров, похоже, да, вышедший на замену. Ну что ж, 3 замены провели. Наша команда. Вышли на поле Вадим Харченко. К сожалению, Мурзаев не сумел быстро восстановиться. Похоже, очень тяжелая у него была травма. И вместо него появился Вадим Харченко. Вадима Харченко вы знаете прекрасно. Игрок, конечно, возрастной. Да, одно время был подающим надежды. Сейчас Вадим Харченко, скажем так, попадает больше в запас и выходит редко. Тем не менее, я думаю, его опыт, его видение, его как сторожил в команде, мне кажется, дает дополнительный импульс и дополнительную силу. Да, это правильно. Вот мы смотрим еще раз повтор второго забитого гола в исполнении вышедшего на замену Томи Оара. И вот с этой заменой как раз-таки Анге Постекоглу угадал. На контрвыпаде поймали нашу сборную. И еще, похоже, потребуется замена. Но уже невозможно провести, поскольку все замены мы исчерпали. А Ильдар Амиров находится за пределами поля. Надо отметить, что врачом нашей команды является Нурбек Исмаилов. Ну и отметим также, что Александру Крестинину помогает Игорь Кудренко, Владимир Сало и Закир Джалилов. Это ассистенты нашего коуча. Английский коуч, по-нашему будет тренер. Скажем так, что с выходом 3 футболистов все-таки свежий импульс, более, скажем так, готовые, наверное, помочь нашей команде усилить в атаке вышли футболисты. И рассчитываем, да, правильно. Надеемся. И, кстати, правильно вы сегодня поговорили еще в студии о том, что для нас этот матч дает большой импульс. Тем не менее, хоть и проиграем, хотя все может случиться за последние минуты, мы получили опыт. А в группе «Б» шансы у нас остаются. Есть в оставшиеся матчи Таджикистан, есть Иордания. Так что шансы есть за 2-е место зацепиться, поскольку Австралия действительно сильная команда. На классе они обыгрывают нас. Поэтому ничего не теряем. Ничего не теряем. Оптимизм, надежда всегда будет, есть. Потому что я бы еще один момент вот здесь отметил бы про австралийцев.
заметили, рослые, атлетичные все, функционально сильно подготовленные. Типа типичный английский футбол. Английский. И здесь можно один момент указать, что первыми европейцами, которые прибыли в Австралию, это 1788 год, оказывается, были именно англичане. Опасный момент. И Валерий Кашуба здесь допустил некоторые вольности. К счастью, справился в итоге, выбил мяч за пределы штрафной площади, но без риска тоже нельзя, сами понимаете. В атаке! Наша команда есть шанс прострелить! Удар! Мимо! К сожалению, Ильдар Амиров, вышедший на замену, бьет мимо. Отличная передача. Вот бы почаще так играть, и у нас, честно говоря, получается на контрвыпаде неплохо. Смотрим еще раз, положение игры, по-моему, все-таки было. Что скажете, было или нет? Но это уже не важно. По факту главный судья этого не заметил. Но если честно, да, надо признать, все-таки положение игры у троих там, по-моему, нашей команды, да? Здесь... Одним словом, да, выстроили защитника в одну линию, и это не важно. Это нервы сейчас на пределе. Нервы на пределе, я вас понимаю. 5 минут остается. Удивительно, как проходит эта встреча. Мы проигрываем, но при этом... ажиотаж по-прежнему остаются, болельщики. Вот я замечаю даже по трибунам, никто не собирается уходить. До последнего патрона будем играть. И если нужно будет хотя бы один гол забить нашей команде, это бы дал такой импульс. Но тем временем пропускаем контратаку нашего соперника. 3 замены австралийцы уже провели. И теперь у них обновить свой состав уже шансов никаких. Мэтью Райан забирает мяч. У вас лично какие-то впечатления есть на данный момент? Что скажете? Масса впечатлений. Игру показывают. Почему зрители не уходят? Потому что игра есть. Игру показывают, сражаются, бьются. Вот это она и передается болельщикам. Вот это правильно вы сказали. Очень правильно, потому что главное, что наша команда характер свой показал, потому что 0-2 это и не так страшно. Не так пропустить страшно. Сборная Австралии, которые с голландцами сыграли в ничью на чемпионате мира. Южную Корею обыгрывает в силовой манере в дополнительное время. А тем временем у нас 85-я минута завершается. Есть шансы. Вышедший на замену Мирзалиев еще появился, да, он уже последним замыкающим на поле вышел. Что скажете об этом футболисте, что вам известно? Конечно, это один из самых лучших футболистов нашей сборной было. Но, мне кажется, тоже такой вот его звездная часть уже постепенно сходит на нет. Да. И вот мяч все-таки за пределами поля оказался. И вот что интересно в этом матче, мы отметим, что наша команда справилась Тимом Кейхилом. Он практически не виден. Вот я все-таки ошибся. Оказывается, последний замен-то австралийцы не провели. И Тима Кейхила давайте с аплодисментами его проводим. Ну, действительно же легенда. Это просто культовая личность австралийского футбола. Уступает вместо Томи Юричу. В этом смысле можно сказать, что смена поколения, да, происходит. Это символичный момент. Символичный момент. Томи Юрич. Сейчас Австралия переживает смену поколений. Приходят новые футболисты. Тим Кейхил уже завершает. Но, может быть, на чемпионате мира еще выступит. В том, что сборная Австралии туда попадет, мне кажется, никаких сомнений у нас нет. Самого главного ключевого игрока выключили, получается. Это правильно, мы сумели его закрыть. А это большая школа, между прочим, тоже опыт. Очень правильно заметили. Еще одна атака. Ататмен биздикилер жана сол канаттан Гилпарга Алмаз Мирзалиев анын чыгарып берүүсү анча таасын болбой калды. Албетте Алмаз Мирзалиев эгер деле машыгы маалында болсо, анда өзүнүктөш оңойлдук таапаймок. Анткени менен оюндун жаалы кескин өзгөрүп барган сайын маселенин ченинишкен түйүнү укмуштуудай курчалып барат. Ал эми сиздер көрүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандап алуу топтук оюндарында Кыргыз Республикасы Австралия улуттук курамасы менен өз үйүндө жолугуп жаткан маалы. Оюн аяктарына дээрлик саналуу мүнөт калды. Ортодо токтотуулар аргын болду. Ошондуктан катарлык калыс кошумча 3 мүнөттө берет деген бизде ой күч. Кайрадан австралиялыктар алар эми мындай чоң күч менен алдыны көздөй барбастан акырындан футбол тилимен айтканда окоптон жатып алып, ат кылоо менен гана тим болушууда. Албетте сандык катыш алардын
пайдасында алар мұны кубкана билеттағы өте көп чоң күч үребөстөн тобокелге барбастан өтіп өз дарбазасына ықтап қорғануға көбірек көңіл бұрышты әлеме біздің ұлттық құрамамыз бұл дүниелік чемпионаттың таңдауалы ойындарына Біріккен Араб Эмираттарында атайын футболдық жиын өткөрүп, ошол жака 23 ұлттық құрамабызга кирген ойыншыларды алып барып, дүйнөнүн ар кайсы бурчунан келген күчтүү делген командалар менен беттеш биресе өткөрүп, биресе машыгуу иштерин жыйынтыктап келген. Бул да болсо өзүнүн пайдасын берип жатат десем дагы жаңылбаймын. Себеби буга чейин биздин улуттук курамабыз мындай мазмундуу оюн көрсөткөн эмес да, туурабы Медет Томошевич? Туптура айтып атасыз. Анткени бардык барып сапатка айланыш үчүн ошончолук даярдык керек, ошончолук көңүл буруш керек. Мунун бардыктан. Азыр эми австралиялыктар кайрадан топко ээлик кылып, айып аянтчабыздын жанында өзүлөрүн өтө эркин болбосо дагы топ менен ойдогудай сезүүнүн амалын да алуу үчүн алар мына мынтип жапа тырмак атаандаштын жарым талаасын өтөт дагы топту бири-бирине алышып беришип, убакытты өз пайдасына иштетүүнү кубкана өздөштүргөн экен. Азыр эми биздин жигиттерибиз 3-чү топту өткөрүп албаш үчүн чоң күч менен коргонууга мажбур болушууда. Албетте, 2-чи жарым бөлүктүн башында аябагандай чоң күчтү дал ушул чабуулдук өңүткө буруп коюшканын дагы көбүңүздөр жакшы билесиздер. Ошентип башкы калыс кошумча 4 мүнөттү берип, ошол 4 мүнөттүн ичинде биздикилер тур дегенде көңүл жубатчу топту кийип ала турган болсо, анда футболдук шык биз тарапка ооп кетери дагы белгилүү. Кезектеги чабуулдардын бири эмне үчүн даректүү болбой калганын айтыш кыйын, бирок азыр эми күч ченеми эми гана билинет окшобойбу. Албетте 90 мүнөткө чейин эмес, калыстын финалдык ышкырыгына чейин оюн уланарын эске ала турган болсок, азыр эми биздикилер эч бир аянбастан алдыны көздөй барууга мына мынтип кыжылдаган коргоочунун додосун жарып кирүүдө чыгарылган топ жана бул эми дээрлик дарбазаны көздөй биздин Бактияр Дүйшөбеков соккуну камытпай туруп урган экен, бирок дарбазачы Мэтью Райан бул сапар өз ордунда болуп чыкты. Тилекке каршы бүгүн дарбазачы Райан өз өнөктөштөрү үчүн аябагандай жыйнактуу оюн өткөрүүдө. Анткени менен стандарттык абал бурчтук топ, бул да болсо эң бир кооптуу жагдайлардын бири болуп эсептелет. Жана Антон Землянухиндин чыгарып берүүсү, топ дарбазада. Бали, азаматсың, ким болсо дагы азаматсың. Азыр эми биз кайталоодон көрүп алмакчыбыз. Алмаз Мирзалиев, алмашууга чыккан Алмаз Мирзалиев, Дордой футболдук клубунун оюнчусу, акыры көңүл жубатчу топту жаратып берди. Жарайсың Алмаз. Албетте ушул голду биз күткөнбүз. Азыр эми дагынкысы дагы болор, бирок мына бул 20 миңге чукул күйөрман дал ушул топту көрүш үчүн келгенин дагы биз жакшылап айтып өтөбүз. Жайлатылган тасмадан көрүнгөндөй Алмаз Мирзалиев керектүү маалда, керектүү жерден пайда болуп, топту кудум Марадонасынан дарбазага багыттап койгон экен. Эсеп 1-2 жана дагы ойногонго 1,5 мүнөт убакыт бар. Это случилось, господа. Мы дождались этого гола, ради которого, собственно говоря, болельщики здесь стояли в очереди, ждали своего момента, собрали весь стадион, и мы здесь ведем эту трансляцию. Отметим, что Мирзалиев, вышедший на замену, счет сократил 2-1. Мы проигрываем по-прежнему, но шанс еще есть. Остаются буквально минута до конца, вот минута с небольшим. И все же какие-то шансы у нас появляются. Знаете, это исторический момент, да, надо признать. Гол-то случился уже в концовке, но какой гол забитый. Сборная Австралии, там все игроки Сокиру скинули одновременно руки, подозревая положение не игры у Мирзалиева, но все, по-моему, в полном порядке там было, да? Медет Байке, вы все, в принципе, тоже замечали. Очень правы. Все правильно, забили гол, заслужили это своей борьбой, вот накалом этого матча, тем, что мы
выложили все, что можно было, да, предъявить в этом матче. Мы постарались, но еще шансы, честно говоря, уже мало. Вот смотрим, уже секунды остаются до конца. И вряд ли мы сумеем сократить счет, но уже одно то радует, что наша команда счет сократила. Вот на ваших экранах, собственно, автор мяча Алмаз Мирзалиев сумел в концовке этой встречи уже дополнительных минутах замкнуть передачу с правого фланга, навесную передачу, и в пустые ворота колотил мяч. Ну что ж, 4 минуты уже позади. Я думаю, что судья сегодня, надеюсь, расщедрится добавить еще несколько минут. Бывает иногда такое. Австралийцы, впрочем, атакуют. И подача в штрафную площадь. Миля Единак. Но в этот раз Валерий Кашуба справляется. И вот судья уже посматривает на часы, к сожалению. Может прозвучать буквально минуту на минуту. Но наша команда атакует. И вот последний штурм. И, к сожалению, это был исторический момент для нашего футбола. Мы проиграли, но достойно. За этот матч нам не стыдно, господа. Мы играли до последнего, выложили всю душу. Давайте отметим всех наших футболистов, особенности тех, которые постарались и больше всех, наверное, поработали. Мурзаев, который, к сожалению, получил травму, не сумел до конца сыграть этот матч, покинул досрочно. Крестинин и болельщики. Болельщики довольны результатом. Да, мы проиграли, но болельщик аплодирует футболистам. Кои-то веки футболисты этого заслужили. Что скажете? Вам понравилось? Мне очень понравилось. Прежде всего, я бы хотел отметить самоотдачу игроков, проявление характера. Вот в таких играх проявляется и мастерство. Мне кажется, еще все впереди. Мы видели команду, у нас есть команда есть. У нас есть команда, и я дополню. Голы забивали Миля Единак, пожалуй, самый быстрый гол этого тура. На второй минуте забил Ор, на 67-й это футболисты соперников. И последний, вот завершающий, собственно, гол забил наш Алмаз Мирзалиев. Недебекчи урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин жигиттерибиз болгон толгон күчүн мына ушул көк майсанын үстүндө калтырып чыгып баса беришти. Бирок 2-1 эсебиндеги бул сандык катыш чынында эле австралиялыктар жеңишке жеткенге караганда биздикилер тең чыгарып кеткенге көбүрөөк жакын болду. Макул болуп коюңуздар. Биздин жигиттер бар экен, канчалык чеберчиликтүү ойной ала тургандыгын эми жалгыз эле Австралия эмес, карап турган дүйнө жүзү дагы көрүп билип турушуда. Себеби бул көрсөтүү жалгыз эле Австралия эмес, бүткүл дүйнө жүзүнө тарап жатканын дагы айтып өтсөм, анда ашыктык кылбайт. Оба футболдо бул эме кокустук деген болбой койбойт. Кокусунан келген бир топтун эсебинен дээрлик тең чыккан оюнубуз учурда эме жоо боюнча австралиялыктарга 3 упай таризинде жазылып калат. Албетте бул эме башталышы гана, ишенип коюңуздар, урматтуу футбол күйөрмандары. Биздин жигиттерибиз кийинки топтук оюндарда өзүлөрүнүн эмнеге жөндөмдүү экенин дагы далай көрсөтүшөт. Ал эми кийинки оюн 3-сентябрь күнү үстүбүздөгү жылы Иорданияга каршы өтөрүн дагы айтып өтүп, мына мынтип жакындан келип колдоп берген күйөрмандар менен биргеликте жалпы телекөрүүчүлөрүбүздү сиздерге дагы рахмат айтуу менен бүгүнкү түз алып берүүбүздү коомдук биринчи канал акырындан жыйынтыктап баштайт. Сиздер үчүн бул оюнду көрүүгө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Медет Омошович Букоев, баяндамачы Максат Касыбеков жана мен Кубан Атабеков колдон келишинче жардам бергенге аракет кылдык. Кийинки мына ушундай жүрөктү дүкүлдөткөн оюндан жолукканга дейре сиздер менен кош айтышмакчыбыз. Спортту сүйүңүздөр, ден соолукта болуп, ийгиликтерди жарата бериңиздер. Не добавить нечего, просто поблагодарю нашего гостя Медета Букоева за вашу экспертизу, за вашу аналитику. Спасибо всем, все свободны.